صوت الحق صوت الحق صوت الحق fandaharana momba ny finoana islam izay atolotsy ny fianakaviam-be musulmane eto Madagasikara isaky ny alakamisy sy ny asabotsy manomboka amin'ny valora alina eto amin'ny radio université Mahajanga. Sautul Haq, ny finoana islamo sy ny science. Sautul Haq, ny lalàna ara-pinoana islamo. Sautul Haq, famakafakana ny koroany masina. Sautul Haq, ireo petsabolana natao mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sautul Haq, ny tantara-piainan'ny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wasallam. azadino ary Sautul Haq, isaky ny alakamisy sy ny asabotsy manomboka ny valora alina eto amin'ny radio université Mahajanga. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Nanatsika insha Allah wasitsika ny Allah subhanahu wa ta'ala tsika mbola hiaraka amin'ny teny fa teny zay ndijevantsika niany teny anankiray hoe azo lazaina misy lafina ratsy, manana impact amin'ino amin'ny zanak'olombelona ary koa manana fiantsaikana koa zany eo amin'ny fiarahamonina na koa zany manoloan'ny tompontsika Allahu subhanahu wa ta'ala. Teny zay ndelentsika nianty tsy ankasitrany tompontsika Allah subhanahu wa ta'ala na mpaminanazy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tsy mankasitsika zay. Tsika mijery teny io koa tany mandroso firenena mandroso tenentsika izy komansy miezaka miala amin'ny teny io satria ho mahita fa hoe teny io zany tsy mampandroso firenena ata dictionnaire andreo zany hoe miezaka hoe manala zany teny zany satria zany mamotika zany civilisation zany. Mety tsy fantanena atsika hoe ino ma le teny io, ino ma teny zay nderesantsika androany. Teny zay nderesantsika androany teny anankiray hoe olo afaka ka olo jiaby manao any zany le nino sujettsika nianty hoe olo hafa ny magnano izo koa tsy aza zaraiky fa maro zany olo manao izo karakory sasany koa aminazay. Teny io zany matetika ampiasaitsika ohatsy atsika zany mahita ankabetsan'olo magnano zavatra tsy mety, malaky amitsika zany magnano comparaison hoe zavy ma olo jiaby magnano izo tsisy problème fa niny zafo ke za ma tsy mendriky magnano zavatra tsy mety koa mampiova niny ma za magnano zavatra tsy mety io. Olo jiaby ne presque magnano izo, olo jiaby ne presque magnano raha tsy mety io tsy mampiova raha ta za magnano nino zavatra tsy mety. Ke io anisan'ny problème bevata tsy mampandroso firenena zany satria tsika nino magnano comparaison zany amin'olo. Ary ajevantsika andao tsika ijery exemple anankiray andraraiky misy manam-pahaizana izy mitantara hoe zany ambany nandia tamin'ny lalana la za fa milalana za miaraka amin'ny tomabilina ka za mijano zany diditsika amin'ny supermarché andividy zavatra la za miboaka amin'ny place andividiko zavatra iny zavatra nandalona zaho nahita tanora anankiray zay misotro jus amin'ny tavoangy. Totsika azo lazaitsika amin'ny tavoangy novive na amin'ny tavoangy coca zany na amin'ny karazany jus zay azatsika izany. Nambany olobe anankiray ty izy milaza fa hoe la za mahita tanora iny izy misotro jus aminazy ajerevako zany io ka mbola mpianatsy université zany tanora io la jus nazy iny nany nalainy zany tavoangy iny atsipiny
tavoahangy zay nisotrono rano iny zany nisotrono jus iny zany natsipina amin'ny lalany. Iny zavatra nataoko nambarany olobe iny izy milaza fa hoe zany nantony tsy moramora nalaiko ny trompiniko zany iny tavoahangy zay nariany ary bako za bako nandeha nantony tanora iny hoe zany laza taminazy hoe possible zavatra ty tsy kinianao tafalatsika anao fa ty anao fa ty mety tsy kinianao zany tafalatsika anao izy ty. Nambarany tanora taminaka izy nambarany nariako fa izy fa tsisy raha fa vide izy nariako izy satria nino fa tsisy raha zany fa nany le jus tanatiny tao. Nambarany olobe taminazy hoe moa ve mendrika anao zany mandeha manazy zavatra karaha io amin'ny lalany nefa atsika taloha mbola coloniser atsika nitady fahaleovantena boko tsika nilaza fa hoe zay ngalandraikitra amin'ino amin'ny fampandrosoa ny tanànanay. Kenyany anao mandeha manazy zavatra jiaby amin'ny lalany moa ve tsika mahay nitady fandrosoana amin'ny firenenantsika amin'ny tanànatsika sa tsika le mila mahapotiky zany tanànatsika zany. Iny zavatra nambarany tanora iny taminazy moa ve tsy hitanao ny lalany maloto be io, moa ve tsy hitanao tavoahangy jiaby amin'ny lalany io, moa ve tsy hitanao sigarety jiaby miparitika nipno motion sigarety tavela aby io, moa ve tsy hitanao zany hoe haritsy jiaby miparitsa seny clarinette miparitika jiaby io. Deka nambarany olobe zany teny taminazy hoe anao kaza mandeha manao comparaison amin'olo, anao kaza mandeha manao comparaison amin'olo satria olo jiaby nantsinetike anao tsy maintsy koa obligé mandeha manotsimity kaza atao comparaison karaha zany fiainanao. Fa anao mila mahay fa Allah subhanahu wa ta'ala izy mahita fihetsikinao jiaby, izy mahita zavatra ataonao jiaby ay Allah izy mahay zavatra ataontsika jiaby. Tanoi lay nalainy korana iny izy somary touché nalainy zany nino tavoahanginazy iny zany nampidiny iny tahatiny pochinazy nandesy. Fa matetika atsika hoe mampiova ino mazaka koa manary izo amin'ny lalany tsisy raha miovany fa tsika tsy mba nandiniky mampiova ino koa masy ty raha ohatsy naleoko sachet-ny clarinette nakaty naeko aty poubelle. Votsela to zany nahita misy olo minakida le izy baka minakida anazy iny nalainy nino le ojiky ny kida iny natsipina amin'ny lalany, le ojiky ny kida iny nalainy zany natsipina amin'ny lalany, tsy poubelle tsy amin'ny poubelle tsy amin'ino fa izy natsipiny fa satria izy mihevitsy hoe mampiova ino mazaka koa mahazy ty ne misy piasany mamafa lalany ambola hasandro fa tsy karaha zay. Fa io teny io tena anankiray hoe tsy mampandroso firenenantsika. Ohatsy hoe tsika zany mangala comparaison le olo amin'ny zavatra ratsy vilantsika tsy tafandroso fa tsika tokony miezaka nino manao le zavatra tsara zay. Atsika mila mahay fa hoe nata le psychologue aza na ny économiste aza na ny sociologue aza na tombotsika Allah subhanahu wa ta'ala ary koa nampaminantsika Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ro zany tsy mandeha manao comparaison am'le olo fa matetika ankabetsan'olo zany tafiditsika atinino atinaratsiana fo. Andaje vatsika koa Allah subhanahu wa ta'ala nambany Allah subhanahu wa ta'ala msuatu Yusuf verset 21 walakin aktharu an-nasu la ya'lamun. Nambany Allah subhanahu wa ta'ala ankabetsan'olombelony tsy mahafantatra tsy mahalala dikan'izay ohatsika andeha angala référence ankabetsan'olo lantsika tafiditsika atin'ny fahaverezany fa Allah fa manambara atsika hoe raha ohatsy atsika andeha angala comparaison le ankabetsan'olo walakin aktharu an-nasu la ya'lamun ankabetsan'olombelony tsy mahalala. Nampodipodiny Allah maro Qur'an atiny nino atiny boky masina al-Qur'an
Allah subhanahu wa ta'ala mumlazam surat an-Naml verset 111. Allah subhanahu wa ta'ala mumlazam walakin aktharuhum yajhalun. Mao ankabetsandro nino anatin'izany abadoana zay. Zany mila mahambara atsika ohatsy le ankabetsandr'olo jerevany atsika tafiditsika atin'ino tsy mahalala ndraiky atina abadoana zay. Amin'ny soatil Maida maro be le verset fa tsika mangala échantillon. Amin'ny soatil Maida Allah subhanahu wa ta'ala mumlaza verset 32 we walaqad ja'atukum rasulu bil bayyinati thumma inna kathira minhum ba'da dhalika fil ardi lamusrifin. Nambani Allah subhanahu wa ta'ala nalefanay zany io iraka io paminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam zany niaraka amin'ny preuve, niaraka amin'ny preuve fa ankabetsany zanak'olombelo nambani Allah subhanahu wa ta'ala zany ino tsy nanaraka zavatra zay. Mbola nany fahadisoana foana ino amin'ny dunia ty. Donc ajevatsika zany le verset coranique jiaby zay nandalo tao hoe Allah mila mahambara atsika hoe fa ohatsy atsika magnano référence amin'ny ankabetsan'olo io tafiditsika atin'ino atin'ny fahaverezany na hoe anatin'ino fahadisoana. Satria Allah mahambara fa ankabetsan'olo aby tafiditsika atin'ino amin'ny fahadisoana zay. Matetiky ata le antena mitonga tomobile na koa zany anao mitonga tomobile amin'ny lalany andra ataotsika environ 3h du matin tsisy nino police na gendarme hitanao amin'ny lalany. Fa anao ndraiky mahay hoe code de la route mahambara fa ohatsy misy place zany tsisy hoe famantarana tsisy panneau priorité à droite. Fa misy olo izy andrahaliny 3h du matin izy mety tsisy police hitantsary tomobile misy mivezivezy io nambany aha zaho andefo fa izy tsy manaraka an'ino le lalana zay napetsaka. Ka zay koa ohatsy zany misy hoe feu tricolore zany hitantsika zany hoe jiro miretsiretsa aby iny zany mahambara tsara fa jiro mena tomobile tsy maintsy mijanona. Sasany ndraiky mahita fa misy jiro mena iny mariny tsy maintsy mijanona tomobile fa zany mahita hoe 3h du matin ohatsy na 2h du matin andra fa haliny tomobile tsy dia maro mivezivezy haliny zany ro mijery gauche mijery droite ndreo nino tsy misy tomobile fa ndraiky mahefa misy jiro mena nino mirisy toko mijanona ro mandefa. Satria mahita fa hoe tsisy olo ne mahita zay eto ne tsisy olo amin'ny lalana eto. Fa nefa adinandreo kan Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny sourate an-Nisa verset 59 nambany Allah subhanahu wa ta'ala we ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul wa ulil amri minkum. Zavatsika kan Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu o yanawapinu amanu ati'u Allah manarana ro zavatra zay hoe didiny Allah subhanahu wa ta'ala aminareo wa ati'u rasul ayanareo koa zany libeko zay nambana rasul aminareo wa ulil amri minkum nino malaika zay zeno olo zay nomezany Allah subhanahu wa ta'ala fahefana aminareo koa io tokony ajenareo zany ayanareo koa nandreo. Atsika mijery amin'ny fotoana iainantsika zao ty fanontania mipetsaka hoe iza basy wa ulil amri minkum mazava ho azy fa hoe io le lalana zay napetsaka. Satria le mpitongatsika zany mpitongatsika nametsika hoe lalana le lalana zay napetsaka amizay le lalana amizay mahambaratsika hoe zany zavatra zay tokony ataotsika. Zany mahatonga Allah subhanahu wa ta'ala mahambaratsika amizay hoe Allah mila mahambaratsika ayanareo le lalana zay napetsaka ny firenena na hoe le tanàna na hoe quartier zay misy anareo. Fa ohatsy zany dépasse limite indray nataotsika hitatsika jiro mena zany miretsy za tokony mijano zany dépasse ziny volana fa Allah subhanahu wa ta'ala ny mahita zavatra nataoko. Allah subhanahu wa ta'ala ny mahay zavatra nataoko iny.
fa nefa ndraiky ohatra ataontsika nisy tomobily zao izy mijanona nilanaka izy tomobily nandeha izy boko navy nahita sasany dépasse igny nandeha fon ata jeomenany sasany ndraiky nino izy nijanony sasa mahita fa hoe mampiova hino koa maty sasa masaky mivana ino ma tsy haiko ino mampiova izy ty za jo ta mandeha tsy misy gendarme tsisy olo amin'ny lalany tomobily tsy mivezivezy ty ma jeomena fa normalement zany hoe atsika nino atsika mila mahay fa Allah subhanahu wa ta'ala mahita atsika atsika zany mila tokony manaja zay lalana zay napetsika nino frenena amitsika zay fa ohatsy atsika mijery andraiky le anao mitonga tomobily amin'ny lalana anao mahita fa misy olo zany tsy manaja zany code de la route zay fa anao ndraiky koa zany mahita fa misy olo koa zany nino manaja zany code de la route zay anao mahita fa hoe le olo zay manaja anao samy manaja zany code de la route zay hitanao fa hoe izy mahatsapa fa atsika ny manao le tsara izy mitsikitsiky hoe maro olo tsy manaja lalana fa atsika zany mbola manaja fa anao kaza mandeha miteny hoe io tsy mampiova rany haly be karaha ty fa tsisy tomobily mandeha ata zany nino za tsy manaja lalana mety fo kaza atao karaha zay fa ataova fo zavatra zay didiny Allah subhanahu wa ta'ala amitsika matetiky zavatra hita koa amin'ny fiasana le olo mandeha miasa hitanao fa hoe izy vanalohany ataontsika izy niasa 8 heures de temps zay hoe contrat anazy amy asa zavanao le asa ataony vanalohany izy miasa ataontsika 1 heure de temps na 1 heure demi fo zany izy miasa izy boko zany fa midika aminino amin'ny Facebook miconnecte mandefa message mijery email sy ny tany le asa iny zany nino ambelany lasa asanazy ambelany le anao mahamba izy zavatra ataonao ny tsy mety izy mahamba anao ke olo jiaby mano izo makarakory tsy hitanao ma olo jiaby io mano izo za foteneninao aminazy io ke ahoana basy ny sasany zay miconnecte amin'ny fiasana io fa nefa atsika mila mahay fa tsy tokony biafitsika amin'ny fiasana ataontsika hoe lino Facebook zany fa ataova le fiasanao hoe 8 heures de temps za miasa io tokony ataoko hoe 8 heures de temps mahiny asanaka consacré que mba afako mahazo nino vola halal mba afako mahazo nino zany hoe karaha manaka zany halal nazoko tsara lamba andro sociologue io milaza sociologue io milaza fa hoe misy zavatra hoe mamona ny kolotsainy antsoina hoe contrat social. Ino ma le contrat social? Contrat social io le contrat social io zany fifanarana hitan'ireo zavatra nifanekeny orinasa tamin'ny soatoavana. Ataontsika misy orinasa nifaneky hoe zany contrat-naka aminao na hoe zany hoe zavatra nirako anao ataonao. Io amizay le contrat social io zany misy mety miteny ohatsy mazany le contrat social io zany tsy mifanaika am'le ilainy Allah subhanahu wa ta'ala. Ohatsy zany hoe contrat social milaza fa hoe manao toetra hafa ankoatsy ny zavatra nirany Allah subhanahu wa ta'ala. Ahoana zany zavatra tokony atao? Ohatsy contrat social zao milaza fa hoe anao zany atanao avy tara solo karaha zany baka. Izy zany efa hainy izy tara niany amin'ny fiasana, izy milaza amin'ino? Milaza am'le mpiara-miasa aminazy ao hoe ataova signé koa naka fa za somary taratara na hoe complété koa ataova za karaha na fa za tsy avy. Tanao misy le ata 3 jours 4 jours tsy avy olona mpanao ny signé nazy. Ata fianarana koa karaha iny le mandeha fiche de présence amin'ny fianarana misy olo ata tsy hainy andeha l'école. Atiny 1 mois tsy hitanao fa misy olo fo zany misigné nazy hoe fiche de présence izy présent. Sasina amin'ny fiasana zany amin'ny orinasa na amin'ny fiasana i tsy tara izy boko olo ranino misigné taratasinazy. Fa tsika mila mahay zavatra jiaby zay ohatsy zany zavatra zay mifanoritra
amle zavatra ny ilainy Allah subhanahu wa ta'ala amitsika. Inna mbara mpaminany sallallahu alayhi wa sallam, nambara mpaminany sallallahu alayhi wa sallam, man ghashana falaysa minni. Man ghashana, zany olo zany ny triche, io fa tsy anisanay, fa tsy anisan'ny namanay, fa tsy anisan'ny groupenay, fa izy mila mahay fa izy fa niala zay zany. Donc ohatsy zany le contrat social zany milaza fa hoe ohatsy anao zany tsy mikatry aminy na tsy mangalatra aminao naso na tsy vantana anao, nefa amizay mila mahay fa io contrat io zany io mifanohitra amin'ny Koran'i Allah subhanahu wa ta'ala ndraiky mifanohitra amin'ny fampianarana mpaminany sallallahu alayhi wa sallam. Anao mila mahay fa hoe mpaminany sallallahu alayhi wa sallam, man ghashana falaysa minni, zany olo zany ny triche, io fa nino tsy anisan'ny namanay. Fa anao kaza mandeha miteny hoe olo jiaby ne mitriche, mampiova ino ma io? Fio olo mitriche, fio olo mana raha tsy mety, fio olo mangalatra aminao naso. Pétrole jiaby iny zany, gasoil jiaby chargé ndreo, asidisidiky ndreo haly mijokojoko le afindreo agny, ke zamano zay any tsy mety. Ke anao ka zamano karaha zay, fa anao manova hoe anisan'olo zay hoe mitazona zany fahamarinana zay, anao manova anisan'olo hoe marina. Io nambarany olo anankiray, olo be olo ni zany, olo pino anankiray zay, manam-pahendrea anankiray, izy milaza fa hoe anao nambarany mirepresente fahamarinanao natazanao zaraiky aza, nare aza anao vany nanao zaraiky aza, fa anao zany mitondra zany fahamarinana zay. Dikan'izany tsika mila mahay atanao zaraiky, fa anao mila mahatsapa fa hoe fahamarinanao aminao, fa kaza mangala comparaison hoe olo jiaby. Nambarany Stephen Covey, anisan'ny manampaizina anankiray Stephen Covey, izy milaza amin'ny bokinazy hoe ny fahazarana 7. Anisan'ny vanalohany zay niteneny Stephen Covey amin'ny bokinazy hoe le hoe mahomby. Iny zavatra nambarany Stephen Covey, izy milaza fa hoe meteza o olona manao fa tsy olona anaovana. Anao zany meteza le olo mpanao fa tsy le olo zany hoe anaovana fona hoe ny olo mpanaraka. Anao zany kaza hoe jamba amile olo maro, anao zany kaza mandeha mahaika fiarahamonina raha ohatsy hoe fa tafiditsika atin'ino anatin'ny fahaverezana, fa anao manaova anisan'ny mpanao fa kaza manaraka jamba ny fo hoe olo atin'ny fahaverezana. Atanao ka hitanao hoe marina, ataova le zavatra zay hoe marina zay. Nambarany Stephen Covey koa amin'ny bokinazy hoe ohatsy anao mahita fiarahamonina manao zavatra tsy mety, na hoe fa midepasse limite, fa miala zone, iny zavatra nambarany Stephen Covey tokony ataonao, anao mila nino, misy zavatra telo mandrafitra asanao, misy zavatra anankitelo nambara mandrafitra asanao. Vanalohana aminazy hoe talisidité, nino ma zany hoe fahitanao izy, kaya koa fahitanao. Ohatsy anao zany mahita hoe fiarahamonina manano zavatra tsy mety, anao zany tokony hoe manana hoe le fahitanao izy. Anao zany tokony mahatsapa fa hoe zavatra ty ne tsy mety, ty tsy mety fô, halitra zay io tsisy le halitra io tsara, fa izy koa fa hetsika halitra ratsy io ratsy fô. Kaya zany koa zina zay, tsy hoe olo jiaby ne magnano izo, ata olo bebe jiaby io, ata nino mpampianatra jiaby io, tsy kaya zay. Fa anao mahay tsara fa hoe le fahitavanao izy hoe zina zay ratsy, dikan'izany hoe anao tokony mahatsapa hoe io ratsy fo na ino zavatra zay mandalo. Tsy possible tsisy le zina io lasa tsara zay. Kaya zay koa mitriche zay, atsika fa mahatsapa tsara fa hitantsika zao ny ratsy zao, fa io tsisy le zao nino io mbo lasa tsara zay. Zay zany zavatra vanalohany zany nambarany Stephen Covey hoe lucidité nao na hoe le fahitanao izy. Faharoany
nazaveny hoe conscience-nao hoe nama zany hoe feon'ny fieritreretanao izy, feon'ny fieritreretantsika zany. Anao zany mila mampiasa conscience-nao hoe anao zany mila mandinika amin'ny sainao fa hoe ata hoe finoanaka, ata tomponaka Allah subhanahu wa ta'ala, ata mpaminanazy Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ata fiarahamonina, io mahita fa hoe zavatra ty nino tsy mety. Tokony ampiasainao zany eritreritrinao hoe raha ty fantatra atin'ny finoana fa hoe ty tsy mety, raha ty Allah subhanahu wa ta'ala nahazava izy ty tsy mety, ata le fiarahamonina aza maefa zavatra io nino tsy mety. Fa tsy hoe tsika mandeha mijery hoe olo fa maro ny olo magnano izy io fa anao zany tokony mba ialanao amin'ny zavatra zay, anao tokony mampiasa zany conscience-nao zay. Ny fahatelo, volonté, sitraponao. Anao mila maefa hoe anao zany manana sitrapo, anao mila maefa anao zany manana sitrapo zay mi-contre le zavatra zay mila andeha ataonao igny. Alaitsika exemple tsotsotra zany, anao zao mila andeha nafakonao amin'ny lalabe, nefa ndraiky anao mahitsy fa sitraponao mahita fa hoe zavatra io tsy mety. Fa anao ndraiky sitraponao zany mahitsy fa hoe afaka tsy ariako nenino le fakonaka ty amin'ny lalany, afaka andesiko ataoko atin'ny sakanaka aby koa riako amin'ny poubelle. Iny zany sitraponao na volonténao mavita man'izay. Tokony izanao ataonao contrenao zany zavatra zay, izy tokony anderianao fakonao zany andesinao fo zany izy jevanao poubelle zany anarianao ziny. Ohatsika mahita hoe fiarahamonina magnano zavatra tsy mety, anao zany mizaha fo manao le mety atanao zaeky aza. Fa anao mila maefa tombotsika Allah subhanahu wa ta'ala io mahitanao, atanao zaeky aza nino manao zany asa zay. Fa anao kaza miteny hoe iny koma tsisy raha mampiova io, taza magnano izo mampiova ino, olo jiaby ne magnano io, olo jiaby ne magnano tsy mety, olo jiaby ne magnano zina io, tsy karaha zay. Fa anao mila mahatsapa fo hoe amin'ny volonténao hoe zany afaka miala aminazy ty, raha ty ne tsy tian'ny tomponaka Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ohatsy anao magnano zavatra mety, boko olan'le anao zany magnano zavatra tsy mety, anao mila mahatsapa fa anao ne tsy anao zaraiky fo, fa Allah subhanahu wa ta'ala ni miaraka aminao. Ary boko misy olo koa zany io miaraka aminao amin'ino, amin'ny fanaovana zavatra tsara zay. Fa anao mila mahay taranaka Adam, anao kaza influencer hoe amina ankabetsan'olo manao zavatra ka anao tsy maintsy mila tafidika atin'izay. Fa anao mila mahatsapa hoe le anao ne maty fa anao mijery hoe ankabetsan'olo magnano izy ty, zaka tsy maintsy hano koa zay araka amin'olo jiaby agny. Fa anao mila mahatsapa le anao maty, anao zaraiky ne maty. Le anao ne alevina, anao zaraiky ne levina atin'ny fasinao. Ary le anao koa ne mitsanga baka amin'ny nino, amin'ny faty zany, faty kely zany, fahafatesina zay, anao zaraiky ne mitsanga. Ary le anao mitsanga devant Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny fitsarany tsisy olo namanao io, ka dikan'izany kaza mijery hoe ankabetsan'olo na tsy mety, ka anao milaza hoe mampiova ino ma io, ka sy toka zay. Fa anao zany manaova zavatra nino mamparavary tombontsika Allah subhanahu wa ta'ala. Fa anao kaza mandeha manao zavatra ratsy hoe nohony olo maro zay nanao zavatra zay. Nambara Allah subhanahu wa ta'ala atin'ny boky masina al-Qur'an, izy milaza hoe fa aqimu wajhaka lid-dini hanifa fitrata Allahu allati fatara an-nasa 'alayha la tabdil khalqillah dhalika ad-dinu al-qayyim walakin aktharu an-nas la ya'lamun. Dirigé nambana Allah atulia henno jaba atinino atin din atin le finoana zay nadosiny Allah subhanahu wa ta'ala amitsika io. Io le din van Allah io fitra, io le nature van Allah subhanahu wa ta'ala, origine namboariny Allah zanak'olombelony zany hoe am'le diny amin'ny fanarana bekony Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny fanaovana zavatra mety, fa tsy hoe nino andenovanao le comparaison amin'olo hoe le zavatra tsy mety ataon'olo no ataonao.
bogona ba Allah subhanahu wa ta'ala mzebi yule din main fa ankabetsanul zanino tsy mahalala zavatra zay io zany le dinino fahitsina fa ankabetsanul zany tsy mahalala zavatra zay dikan'zany anao zany mpitsaha teny fahamahinana zay anao raiky anao zany me représenter zany fahamahinana zay atanao zaraiky azy fa kazampody hoe le terme hoe io ne olo jiaby manao tsy mety io ahoana sasany magnano izo kazatao zay fa io nisanino tena anankiray hoe tsy mampandroso firenena ke zay sy zay resaka antsika nianty rentsika le teny ke atsika zany tokony miezaka miala am'le teny zay am manahika ndray. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. narainareo teo sautul haq fandarana momba ny finoana islam izay atolotry ny fianakaviambe musulmane eto Madagasikara isaky ny alakamisy sy ny asabotsy manomboka ny 7 alina eto amin'ny radio université Mahajanga.